اس بہ سوال کران آیا علماء کرام عرب و عجم سنجیدگی سان پڑھو قرآن سنجیدگی سان سوچو پرانی تفسیر تہ رٹو اتن یہ سا یہ برہ کن پتہ کرو پانس ست غور پنس وجودس ست غور پتہ کرو تفسیر بہس اخ عرض تہ کران کہ گوڑ کرو کعبچ اہمیت پیش کعبک فلسفہ پیش پتہ کرو کیا گو ات من علی علیہ السلام اتی تر پتہ عوامس فکر کائناتس تر فکر علی کیا تنازع گژھن ختم لڑائی گژھن ختم جھگڑے گژھن ختم مے وون رات یہ سوال ترومت ات بہ پراران تو ازیک سوال آو ات من کہ اگر یتن آو یت مسجد مز ون خلقو وون یت اس ہسا طور فکر یمو آیاتو ست امہ تفسیر ست کہ دویم شہادت دویم شاہد چھ حضرت علی یہ ونو تہ اگر یہ غلط سانہ مسجد ہند یہ آواز غلط یہ ون غلط دویم شاہد چھ پھلن تیل چھس بہ عرب کس امامس ونان ژٕ ون کس ایران کس مجتہدس ونان ژٕ ون کس پاکستان کس علماء ونان تُہۍ ؤنِو کم کس چھا صحیح کشمیر چھ کتھے کشمیر گو یہ مز باغ تم گئی یل تم ٲٹھ تُہۍ ونان کٲنٛسہِ ہُنٛد ناو پتہٕ سپدِ تبصرٕ پتہٕ وٕچھو یہِ کیٛاہ نیرِ چھا ٹھیٖک بہٕ ما ونان کینٛہہ خۄد غرض گوٚو حضرت سلیمان سٕنٛدۍ مٔتۍ اوٚن تختہ بلقیس شہرِ سبا پٮ۪ٹھ سون موت چھ سانہ امتک موت فقیر چھ شاہد سانس نبی سندس رسالت اس تہ فخر پنس متس پہ اس تہ فخر یہ فخر گژھِ آسُن أمِس متس یہ کتیت اوس تتہ ییٚتٮ۪ن یہِ رسالتس شٲہد خیر ات مز ووت واریاہ سوال ییٚتہِ چھُ ٹایم آسان کم تو تمہ حساب پیو یہ پیالہ سی من برن یہ دریاو تو خدا تھو وار سلامت خدا تھین اس اتفاق